فرانگیز خواننده صف نهیده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشم. من اشتراکچی آزمون تاج سر جمله هنرهاست در نامیناسیون طبیعت شناسی. نواری که الان شما می‌بینید این دستاورد میباشد که از موادهای پلاستیکی ساخته می شود. چطوری که می‌دانید تازه نگاه داشتن اکولوژی محیط زیست وظیفه هر یک شهروند میباشد. برای همین از همین سبب شده من به شما یک نواری که با موادهای پلاستیکی یعنی خلطه‌های پلی‌اتیلنی ساخته می شود پیشکش می‌نمایم. خلطه‌های پلی‌اتیلنی چطوری که می‌دانید از هنگام پولیزاسیون اتیلن و پروپیلن پلی‌اتیلن حاصل می شود. در طبیعت پلی‌اتیلن یعنی خلطه‌های پلی‌اتیلنی نابود نمی‌گردند و از همین سبب برای کم نمودن این گونه سلفان‌ها من از این دستاورد به شما پیشکش می‌نمایم. چطوری که می‌دانید از همین زیاد شدن سلفان‌های پلی‌اتیلنی خلطه‌های پلی‌اتیلنی در جهان مشکل‌های گلوبالی خیلی زیاد شده است. من هنگامی که پرتاب‌ها را از کوچه‌ها یا از همسایه‌ها می‌گیرم اون را اول با موادهای اسپریتی همون آنتیسپتیکو تازه می‌نمایم و اون را بر اشتهام بدل می‌سازم. همه‌اش را خودم کردم. اگر خواهید نشون می‌دهم اساسی خلاصه اساسی سببی که من این رو به شما پیشکش نمودم اون است که تازه نمودن اکولوژی تاجیکستان. من میخواهم که از پرتابگاه ها جمع نمایم، اما با این به من یک شرایطی لازم است که همه آنها را جمع نموده باز آنها را با یک راههای مخصوص بی‌ضرر گردانم و آن را استفاده نمایم. گویید که کارخانه‌های تشکیل می‌کنید که در آنها زن‌ها این کارا می‌کنند. بله بله. شما می‌بیارید آنها این کارو می‌کنند. ها. همین مهلت استفاده برای من چیزی که شما پیشنهاد کردید. مهلت استفاده برای همین چند وقت شما معین کرده هستید؟ بله این رو می‌توانیم تا 6 ماه استفاده بریم. پس از 6 ماه الکی او فرسوده می‌گردد یعنی که به قوت می‌شود. این رقم شما رقمی تصدیق کرده شده یا که این فکرت آن؟ نه تصدیق کرده شده است، برای اینکه من یکی از قالینچه هایم رو 1 سال پیش بافته بودم و اون رو اهمیت دادم که در طول 5-6 ماه الکی او یعنی که بیکار می شود، اون رو دیگر استفاده برده نمی شود. با فکرم شما خبر دارید که بغیر از این نمود چندها نمود دهها نمود دیگری که در اساس پلیمرها حاصل کرده شدند. برای چی من از این چیزها این چیزها رو کار نکردید، فقط همین نمودی قالینچه استحصال کردید؟ در روی همین کار کرده استادم که از همین بکلاشکه های همین پلاستیکی آنها رو با اوتیوکای مخصوص کار می نمایم و از آن قالینچه ها در شکل کوادرات می سازی. همین چیز وقتی که از کار برآمد با چی کار کنیم اینا؟ با چی کار کنیم؟ باز اون رو در کارخانه‌های صنعتی استفاده میبرن که باز هنگامی که این رو باز از نو کار می‌کنیم باز میتوانیم استفاده بریم. من میخواهم که در همون پرتابگاه‌های هستند مخصوص جای‌ها رو برای همین خلطه‌های پلی‌اتیلن جدا نمایم که در اونجا مردم برده در همونجا پرتابند و ما از اونجا بگیریم. переработка می‌کنی و از همون سلفان چیزی که خواهی کردن می‌گیری. بله. باز مثلا ما وزیر همون بکلاشکه‌ها رو نیز از همون پرتاب‌ها میخواهم که جمع نمایم زیرا که خیلی زیاد میباشد. خب رحمت کلان فرنگی. من بابایار وابکر خواننده صنف 11 گیمنازیای رقم 2 برای خوانندگان بالغ شهر دوشنبه. کار علمی من درباره بیماری‌های ارثی و علاقه‌مندی آن با دیگر روندها که در ارگانیسم می‌گذرد میباشد. ما همگان می‌دانیم درباره بیماری‌های ارثی خبردار هستیم. می‌دانیم که از نسل به نسل آنها می‌گذرند، آنها راهی توبت ندارند، تنها راهی پیشگیری دارند. ولی من در کار علمی هم کوشش کرده ایستادم که راهی توبت آنها را بعد از عمل آمدن بیماری خود بیماری آنها را توبت کنم. مثلا ما می‌دونیم که همه قریب بیماری‌های ارثی به گن وابسته‌اند. پیداشوی خود گن باشه، ای پدر و مادر خویشاوندای نزدیک پیدا میشه. مثلا پدر و مادر خویشاوندای نزدیک با هم دیگر خانه‌دار میشن و گن‌های آنها قابلیت با هم دیگر نزدیک بند میشن، مطابق نمیگیرن. برای همین در آنها بیماری‌ها ارثی با وجود می آید. در خانه من درباره خیلی بعد سفیدا وقتی که فهمیدم که گن ها سفیدا رو سینتز میکنند، درباره سفیدا و دیگر کمپوننت هایی که به آنها علاقه‌مندند یک خریطه بیوشیمیایی ساختم. خریطه بیوشیمیایی گفته در ارگانیسم خود آدم همه روندهایی که بیولوژی که میگذرد در سفیدا ها
бо дигар компонентҳо алоқаманд карда бо формулаҳои химиявӣ ва реаксияҳои химиявӣ ҳамаша дар як харитаи биохимиявӣ ҷо кардам. Ҳамаи овардагия бо айбеғази хиди сафедо дигар карбогидратҳорам, чарбҳорам тавассути харита мо якум фаҳмида метавонем сабаби хиди беморира, якум хиди сабаби беморира. Масалан мо медонем ки ҳар як намуди генҳо аминокислотаҳои худаш махсуси худша синтез мекунад. Агар аминокислотаҳои махсуси худша синтез кунад, значит мо айрӯи аминокислотаҳо мо медонем ки ба кадом беморӣ гирифтор шудааст. Не хай ира уже кашф кардагиан, ира уже 100% медонанд ки масалан чӣ хел айрӯи беморӣ кадом беморӣ пайдо мешавад, айрӯи аминокислота кадом беморӣ пайдо мешавад ва ба дасти шахшуда ё ки ба ягон қисмати организми шахшуда ягон зарбаи механикӣ меорум. Анаму зарбаи механикӣ метавонад ки ҳамун даста тақсим кунад, ҳамаша пош хӯра, дасти ҳамун яхшидагӣ пош мехӯра. ин як хусусиятҳои ҳарорат худаш физика маълум аст. Вақте ки як ангушти зиёдатӣ дорум, масалан дар одам ягон намуди наркоз, ягон намуди моддаеро дохил мекунем ки ҳама вақт беҳуш мешавад. Дар вақти беҳуш шидан ман амун қисмати ангушти шишагира дар азод мегирам, чӣ кор мекунам? Меандозам анамун қисмати шахшудагира пони худ ба тавассути анамун азод чӣ кардан мегирам. Ирсият ба хиди анами беморимона масалан зиёд ангуштӣ ё кам ангуштира чӣ ба вуҷуд омардагия хиди анамун сафедоамон ба вуҷуд овардагия. Аз сафедои зиёдатира ман мегирам тавассути амун бурида мепартом тавассути анами. Баъд роҳҳои махсуси тавбат ҳастанд ки ана вай ҷои буридагира бод айсар тавбат кардан мумкин аст. ген гуфта шумо чӣ мефаҳмед? Пайдар ягон қисмати молекулаи КДН ки барои ягон аломат ҷавобгоҳ аст. амин асоси бемориҳои ирсӣ ки аз насл ба насл мегузаранд ин чи аст? чӣ хел аз насл ба насл мегузаранд? ин дар таърихи инсоният масалан ин бемориҳо имрӯз ё ки фардо пайдо нашуданд. ино як таърихи хеле вай дуру дароз доранд ки дар онҷа дар ДНК аллакай асос пайдо кардаанд. яъне ин аппарати генетикии организм ин бемориҳо муайян мекунад. барои ин бемориҳо табобат кардан ҳозир аз рӯи муҳандисии генӣ ин гена бале аз чӣ хел ба ин як усули ки шумо пешниҳод карда истодед мо беморӣ кадом мушаххасан кадом бемории ирсия шумо пешниҳод мекунед ки бо ҳамин пешниҳоди шумо табобат кардан мумкин масалан полидактилия як бемории ҳама зиёдтарин ки 5 36% бу чанд фоиз ҳама бисёр дар рӯи табиат полидактилия чи аст? Полидактилия бисёр зиёд ангуштӣ мешавад дар организм ангуштҳои зиёдатӣ ё ки масалан нигоҳ кунед ягон одаме вуҷуд дорад ки масалан ягон қисмати гӯшаш зиёдтӣ ягон қисмати организмш масалан зиёдтӣ ҳамин аломата чӣ муайян мекунад? ҳамин аломати полидактилия чӣ муайян мекунад? ҳамун геношону гено барои ин ба гено сару кор гирифтан дар кор мешавад да? ҳамин хел аст? шумо чӣ хел ба гено сару кор гирифта метавонед? ма дар даври ноҳиявӣ ростига ферментҳои чихати кор карда будам ферментҳои реструксионӣ ҳамун гуфти хитон инженерия генида истифода мебаранд як қисмати гена мебарану ҳамура мегиранд ё ки ягон қисмати гена тағйир метиҳанд. хуб ташаккури зиёд Абубакр. ман Наҷмиддинов Ҳусейн хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарвисати маориф шаҳри Душанбе мебошам. лоиҳаи ман дар мавзӯи технология коркарди нурҳои органикӣ аз партофти сахти маишӣ ва хуҷагии қишлоқ бо мақсади истеҳсол дар соҳаи кишоварзӣ аз партофҳо мебошад. лоиҳаи мазкур ба омӯзиш ва коркарди нурҳои органикӣ омехта аз партофтҳои сахти маишӣ ва хуҷагии қишлоқ дар пояи кирмҳои боронӣ инчунин ва ҷудосозии партофҳои полимерӣ бахшида шудааст. ба ҳамагон маълум аст ки аҳолии кураи замин ба афзоиш рӯ овардааст. агар мо асри гузаштаро гирем аҳолии кураи замин ба 1 миллиард буд ва агар аҳолии кураи замин дар аввали асри 21 гирем ба 6 миллиард расидааст ки дар аксарияти давлатҳо гуруснагӣ омадааст. аз сабабе ки ба мо маълум аст 50% ҳосилнокӣ аз рӯи нурҳои минералӣ мебошад. аз сабабе ки дар ҷумҳурии тоҷикистон заводҳои нурҳои минералӣ камтар мебошад аз хориҷи кишвар воридот намуда ба мо каме гарон, яъне як тонаи он ба $700 амрикоӣ ба 700 тонаи амрикоӣ баробар мебошад ки ин барои мо хеле
каме гарам мебошад ва мо дар Тоҷикистон метавонем ин нурҳои минералиро тақрибан ройгон худамон истеҳсол намоем. Аз ин рӯ бо воситаҳои килмҳои лойхӯрак ки барои 500 грамми он барои 500 грамми он 10-13 кило партофҳои маишӣ ё хоҷагии қишлоқ лозим меояд, метавонем истифода барем. Чӣ тавре ки ба мо маълум аст, кирмҳои лойхӯрак қобилияти ба вазни худ маводро хӯрда, металлҳои вазнинро ба худ гирифта, нурҳои минералиро хориҷ намояд. Чӣ тавре ки ба мо маълум аст, аз ним килограмм кирмҳои лойхӯрак дар 45 рӯз 2 килограмм кирми лойхӯрак ба мо ҳосил мешавад, ки ин қобилияти ҳосилкунии нурҳои минералиро дорад. мақсади лоиҳа ин аз партофҳои сахти маишӣ атрофи шаҳр, ноҳияҳо ва кишвар ҳосил кардани нурҳои минералӣ мебошад. чӣ тавре ки ба мо маълум аст, ҳамарӯза садҳо тонна партофта мешавад, ки аксарияти онҳоро месӯзонанд, ки дар натиҷа гази карбон ва метан ҳосил мешавад. гази карбон барои заҳролуд ва организми одамро заҳролуд менамояд ва метан ин иқлимро гарм мекунад, ки гармшавӣ ин проблема глобалӣ ба ҳисоб меравад. лоиҳаи ман аз сехҳо канда дар онҷо партофҳои маиширо партофта, дар онҷо кирмҳои лойхӯракро монда, аз болои онро бо килёнка мепӯшонем ва дар муддати 45 рӯз нигоҳ медорем, ки дар онҷо нурҳои минералӣ ҷудо мешавад. пеш аз шумо мавҷуд буд ку ин чиз? чӣ навигирӣ дорад кори шумо? набуд? Не маълум. технологияи коркарди партовҳо буданд, мон ки ман бо истифода аз кирбу дигар чизо. навигирӣ чист? навигариш мо нурҳои минералиро аз партовҳо ҳосил карда метавонем. саломат бошед. пиров муҳаммадризо, хонандаи синфи 11-ми Мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ назди Сарраёсти Маориф шаҳри Душанбе. Хочу представить вам свою работу приготовления газированных напитков на основе лекарственных трав. На основу лекарственных трав я взял гармалу и подорожник. Гармало по-другому испан. Я взял за основу состав Кока-Колы. Как мы знаем, Кока-Кола не самое главное, есть очищенная вода, сахар в большом количестве, натуральный краситель, регулятор кислотности, ортофосфорная кислота, кофеин и углекислый газ. При поступлении Кока-Колы в человеческий организм там находится большое количество сахара, и в человеческом организме образуется такой рвотный рефлекс. Но ортофосфорная кислота не дает этому, и в человеческом организме как происходит такое бурление. И тем самым портится человеческий организм. И также сахар не выводится, мы не сможем его использовать. Он закладывается в виде жира и образуется сахарный диабет. Для проведения этой работы потребуется сотрудничество с промышленными компаниями и поставщиками, такими как Сиома, Обизулол, Нуризулол. Так как в школьных условиях сложно проводить такие испытания, такие работы, есть схема приготовления. Первое, что нужно приготовить кумажный сироп. Этот сироп, там собираются все ингредиенты без минеральной воды. Туда добавляем мы соки натурального красителя. Мы добавляем краситель, полученный от гармалы. Мы добавляем его, и вместо регулятора кислотности и натурального ароматизатора мы добавляем сок, полученный из подорожника. Затем углекислый газ и вода остаются. Тем самым мы уменьшаем количество сахара, и этот напиток становится в то же время полезным и в то же время вкусным. Технологический процесс, да, цикл технологический. Вот вы схему нам показали, но я там не заметил особенности технологии.
Чем отличается, так сказать, ваша технология, допустим, от известной вот технологии компании Coca-Cola? Она ничем не отличается. Я взял за основу ее. Но для приготовления моего напитка, так как Coca-Cola является вредным продуктом, все это знают, я взял... Вы ингредиенты поменяли, да, всего-навсего? Да, да. Хорошо. Вы сказали о влиянии сахара на диабет. И во сколько вы снизили сахар в своем напитке? В одном бокале 250 мл Кока-Колы находится 8 кубиков сахара, и мы уменьшаем мы дозировку уменьшаем до 2. ташаккур зиёд, Муҳаммад Ризо.